Muslim chung kwa tonga Salian Tirol Mail Project mai Safilia Ahmed chukum som pasari mi alo ni veta der mai a mail trying Walpole athiam boka an khua Warrington England a po arwal puile ai u fret mi paho point a ming an lam reveta fo mai aduang le nal atiang taka in chei phei chuan anal thrin hlea ma se Muslim chung kwa tonga Salian ngang ania aduang takin na in chei theilo thrin jok mai poa mi pamit la tur renga duane mo ti mai po olvio o me hetle rol mail project thirin lo takin September ni som pakhat sangni pathum khan chin friat lawina bo tatlat maya ngor takan zon nuwa po hetle rol mail try hi an mu theilawa thanga zet ngor takan zon le nuwa lui pakhat river kent anti kama ruang hin muta ani hetle rol mail project malam hun eng tak nei hitu tha nge ni tang le kan soita kung khan Safilia Ahmed hi Muslim chung kwa atonga Salian ania apa chu Iftikhar Ahmed ni in anu chu Farzana Ahmed ani thung anu le pa te hi Pakistan mi ni in Punjabi tongmang ania anchor chuan khwa tak chu Uttam Gujarat district ani ome Safilia pa Iftikhar hi atlangwa lain anram Pakistan atangin England na chuka taxi khalin e zong thruina hetia England na atholai hian Denmark chol mangin azina hian nula pakhat VV Anderson tia an konen chuan anin tonga kumsang kha jakwa somriat khan anin nei chu ani zui tangal maya nupui nei thu hi Iftikhar chuan Pakistana achung te afil wang fanga ma se nu le pa te chuan Muslim nula ani lo wangin anupui hi an pompui thei tlat lo thung anu le pa ten pompui lo engang ma se Iftikhar chuan he Danish nula hi a mangai ve tlat awangin anei lui ta thawa fa pa pakhat an nei zui ta nge he Danish nula nen anin nei atanga kumli na Iftikhar nu chu thi ngama adam lo ta ka wangin Iftikhar po Pakistan lama anu tlo turin a hotawang fanga hetia a ho hi remchang mangin anu le pa te chuan anu pui chu engtika ma an pompui thei don lo thu soin thren turin an tia hei ba ka hian an khwa a cousin pakhat Farzana chu anu puya tan an biak fel vek to thu shrilin Farzana chu anei lawani chuan an chung ko tan mol phone an satak thlen tu ani tu thu le Farzana tan tak po mol phone top khok ani tur thu an filtel boka heti tak maya anu le paten an norta ka chuan Iftikhar point fe tak chungin a cousin anu puya tanan lo biak felsa thlap Farzana chu anei ta nge a hunenga mochen Pakistana acham nu chuan anu polo hleikang ta dewa a ho chan ber anu a ziom ta ka chuan Iftikhar chu ana thona England lampan turin a inbuat saita a anu pui thar Farzana le anu le pa kalsan chuan England lam chu pan le ta nge a England a thlen thlak nu reilo te anu pui masa jok Danish mi Vivi le afapa chu abula khosaturin acha ta boka ti chuan reilo te anu pui masa jok le afapa te nen chuan an khosa hota a chutia hlim takan omlai chuan anu pui pahni na jok Farzana churin lo takin England an chen na hmuna aron lang lola Iftikhar tan chuan amang an thlak ruve hle angle atira chuan Iftikhar hian Farzana chu a cousin ani thu soin anupui masa jok VV chu bum thei maya ma se in bum chatuan chu thil thei ni mol heklo Farzana la chuan Iftikhar fa lo pai man bok nen atopa chuan anupui masa jok nena chuan thil engkim zep nei hau loina filta a anupui masa jok chuan Muslim sa khodan thrathiama apom thei mai rin lain apom thei ta hau lo thung Vivi chuan pasalin trom chu lo du okong lo maya arangin afapa nen chuan Iftikhar chu Denmark lama an thlo ho san tawang fanga Vivi bera hota boka Farzana tan chuan thok huaina tham aniome anu reilo te a Farzana chuan fanudom tak a hringta a fanu hi a minga Safilia Ahmed an phua tuna video kan siam chan takhi anita ane Safilia Ahmed hi September ni som pakhat
sangkhajakua somriat Paruk Khan Bradford England a pianga British Pakistani ni in anong panlai atong rengin athian te a in athluaka thra ti achianga school kal rual ania school alu tranphat atangin apuitlin huna chuan tu emotak alani nge don ti ahriat thei Great Sankey High School alu chawa hetatong hian thataka pass chuakin Priestley College azil zom le a college ka lai hian call center a part time in a thoktel twin bok A level 0 lai tian soi twin ania hei hian lekha athiam thei hle ti atilang chiang hle ome ukil ni atum het bura hemi tur hian thei top achua mek boka apa taxi driver ania wangin sumle pa ya apa hanrin chot chu thei lo chinte lo oma hei wang hian ahun ol neya kan soita kan khan call center a part time in a thoka a college ka lai atangin amamo zual pui phusung na tur sumpo athok suak ve thin thren rual kom thiam tak mihlim thei tak nin alanga thian po a me pai na nga phian mai England rama pianga salian ani boka arammi te in cheidan le numdan en ton lo thei lowa hei tak hi anu le pa te ngai thei mi lo thil chunita anu le pa te hian muslim dan khir tak tak te chu zom turin an bei sei tlata Pakistana en kol seilen chuni se safilie hian anu le pa te du dan ang thlap hi azom thei nge in arinom ma se apian na le an en kol seilen na mun hi England ani miawa safilie hi anu le pa du dan ang diakinom thei lo ani tum khat po an na tho na huna anu in safilie ho tur hi avalama jeans ke kor tai tak ha in t-shirt lai lang tai tang reng tak aloin bela sneaker lo bun bok nen anu ngai dan ani ta hau lo motoran lu rualin anu chuan an khum hal bora an in an thlen nu phei chuan kuthial a thlak ta anin chunga harsat na to thina wangin safilia hian class athul fowa hei hi a college kalma high school zirlai ani atronga intran to ni na lang high school a kalai po khan anu le pa te hian kutan thlak fowa mai duk chu ra school kal tumpo anga thrin hle a hliam tor anat deu phei chuan school rei tak tak akal lo pha thwina anjir ti tu te ngai po voitam takati that lo pha hial to safilie hi England a omreng chuan a muslim hlei thei donin an frelowa anu le pa te chuan kumsang hi le pathum kumtir khan Pakistana anjin puya anjin pui chan tak chu an sa khua le an namzia dik tak amit nge ya muturan du wang anio me Pakistan an thlen nu hian safilie be sei lo dan nut tukin anu le pa te chuan ruwa man nan lo siama akazan pakhat chu apasalatan an lo biak fel sak diam alo nia he thu hi safilie in ahriat chuan apuak ke lo chau ani ngai dana chuan a hmangai deuh atonganga anin ngai zonga anua anin neang ti na lo suang tua thwina a suang tua na le anu le paro rel dan chu ain person hle thung si anu le paro rel dan chuan lom na reng a thlen lo wangin dam chan tur omin a hretalawa safilie chuan Pakistanan omlai hian tur alo ina ma se atumangin anun na ti top man lo hlau rang takin damdoin an panpuya doctor te chuan an chan man hlawa ma se a hrok bor ero alo khoi poi man dewa dam kim tu chuan hun adu rei deuh thungang safilie che dan chuan anu le pa thin atirim hle a an chung kota na za na thlen tu lian tak ni nan nga ya an fan chunga hian lom ni reng an nei talo an thin rim na bel cha turin an mak pahual an biak fel vek tola chuan an fanu chu nei tla ka ngai lovin anin hual na ron ti top zui bok nen safilie nu le pa te chuan zak ngoi ngoya chuan lam siamin an mual pholu tuk tur hlia khunan an fanu chuan thim thama tur chu mouthwash motin alo in palalom le an han ti tak ngial na in an mak pahual chuan an fanu chu anei du ta chuang lo Pakistana an cham chung khan mual phonan na chatak an tong ni in safilie nu le pa te chuan an ngaya England an hole nu phei chuan an fanu chunga hian that chuan tum hau lo an chung ko mual phona thlen mai ni lovin an sa khua muslim ti borbang tuan ngai tatlata an fanuang pon an entalo emoti mai tur ani
Pakistanan jin mapua anlung ati oilo sana kalayin Pakistana safile che dan khan an thin atirim ve bok ema tongka maya du tok lovin tun ma zong a in an fanu hi kutan thlak na satani nalang ama kan soita khan an chung ko bo ruak in azir lo em wangin safile hi classical losing le a achang le mui vung bur chungten classical fowa anjir ti tu te ngai po ati thalo thin hle ani kha anjir ti tu te ngai thalo chuan anu le pa te po achanan zot fo thwina kan fanu ve hi zong ache phel pheng phung thwina a inti pal le thwina ni tin an chang mai thwin September sang hi le pathum alo her chuaka safile chu chin fiat lowina bota classical lo radio wang le part time an hathon huna kal lo radio ta ka wangin anjir ti tu te chuan ngai a tha thei ngang lowa anu le pa an vazo la in a chan chin an fiat big lo thu le lung oi lo na enga mo anenga atlan bo ve zok ani an rin thu an soi maya anjir ti tu te fril anti highlight link hle mai chin fiat lawa abona kar khatlai aliam tak si awangin anjir ti tu te chuan September ni som pakhat khan police ne na chin fiat lawan zir lai no pang safile bo thu chon report ta police te chuan rang takin ma an la nga la an chen na khotla mi pui te point an zong ta hial boka nasatakan zon nuwa po safile chu mu tu renga om thei talo Pakistana anjin tuma tura ina wang khan a rokkhia kha tokin safile hian doctor hena enti thruina a rok enti huna po doctor alapan lo cheu awangin police te chuan tlan bo satli an lovin a tha ani an ringta ngor takin safile chuan zon chun zom zela anu le pa an zo la in engma an riat big lo thu le lung oi lo na engemaw ane wanga tlan bo satli ani an rin thu an soi mai boxi kumsang hi le pathum a herliama safile chanchin riat tur alom ta chuang lo kumsang hi le pali February tha lo her chhuwa chuan police te chuan River Kent an ti kianga meiche ruang cheto tak an huta lol maya he meiche ruang hi safile ruang ani ringma se ani ye ti fin fiangot thei ani silo he meiche ruang cheto tak an huna mun hi safile te chen na khuwa atanga mel somsari KM zale som lai la ania he meiche ruang hi safile nu le pa te chon han entira ruang bula rang kachak bracelet le zumbun lo let ve reng an hu chuan an fanu nge ani thuan nem heta achung ten an fanu nge ani ti nem het ma se thunei tu te chuan damdoi lama mi thiam te an dik tir ve phot lo chuan safile nge ani ti an la buang zar du lo thung he meiche ruang cheto tak hi postmortem manita meiche tlei rol ani ti an thretheya ma se safile ruang nge ani ti postmortem atang po hian an nem het thei chuang lo avoi ni nan midangin he meiche ruang cheto tak hian han en dik vele ta anni point konfi takin safile ruang ani nge yati an nem het ngambi chuang lo anu dewa ha doctor pakhat safile in apan thin chu he meiche ruang hian en dik tir vele ta safile ha alo en sakto record tenen en milin za chuan safile ruang ani nge ti ka fin fia theilowa ma se ka record nei sa le tuna ka indika tang hi chuan za somkwa chuan safile ruang nge ani ti ka soingam ani atita heta zet hi chuan thunei tu te point he meiche ruang hi safile ruang nge ani ti annem net ve ta safile ruang ani ti annem nge nu hian anu le pa ba ka an laina nai midang panga te chu police ten thu zo fia tan an lata an fanu thi dan chungchang soin safile pa iftikar chuan kan fanu hi tumdanga po kan chunga lungoi lo na nei chuan atlan bo fowa ni mozat nuwa aron hovele mai thuina hetia tlan bo chung hian a thian nai te na kho samai thuinin kan thria hei wang hian tun tuma chin frian lawa po khan keini chuan ngai that lo na engma kan nei lem lawa ama lo ti fo thrin dan ang thawin alungoi hunaron hovele mai tura kan ngaya ma se achunga thi na hial alo thleng ta si ani hi ati police ten thuan zofia lai hian safile chung te hian an fanu chu sun mel po an pulawa
an mela lungai na chete ma alan lo wangin police te chuan an ring hlel viawa ma se fin fiana eng ma an nei thei si lo wangin man ngot thei an ni bik si lowa thuan zo fia nu chuan an chua zalen vele tamai lo thei lo ani safilei thina chungchang chu police tem thei top chuin an chui chun zom chela ma se masonan nei thei me lo heti chung hian hun alo liam ve zela kumsang ni som hial alo her chuak ta a safilei thattu ero zon chua alani ta chuang lo poi khoi tu chu tu po ni se zalen takin kumsari chung set chu alo tal ta ti na ni ome police te pon be adong rum to a case kal lai po chu zui ral tial ti la ama nga chak taka malak na mu tu ra om talo kumsang ni som khan safilei lai zon nu Alisa amet chuan sumlama harsat na nasatak ato wangin olsam taka asum mamo te mu theinan anule pa chu rokatum ta a hemi tur hian ruam han na fel tak siamin anule pa te na luta an nei ro sum te lak sak tu tur te po abefel thlapa ti chuan ogas ni somni le panga sang ni som khan aruam manang hian ru te chu Alisa te na hian anon lut tangeya anon lulai hian anule pa ba ka au nau te po anom kim thapa ru te chuan anule pa le u nau te chuan phuar hloma suman lak sak ba ka an rang ka chak thui le tlero frang an lak sak boka Alisa ro an khoi velo thung Alisa in khoi tel velo hi achung te chuan makan ti hle maya amarua manna heng thil te hi thleng ni nan ngai ta tata police ne nan report ta nge a police te chuan Alisa chuan mana thuan zot fia ta a Alisa chuan amarua manna anule pa te chu rokan ni thua puanga hei ba ka hian police te be sei lo le rin lo dewin kumsari liam ta au safiliei thattu te po apuang tel tanol mai au thattu chu Alisa chuan tu dang ni lovin anule pa ani thua soi ta piep maya police te pon meng phok na sange mai Alisa chuan kau kha kanule paten adu lo chung pasal nei tiran tum la kha Pakistana kan kazan pakhat anile ngala kau khan kanule parem ruat na kha apom pui thengang silawa kha wang khan kanule pa te khan kan chung ko ta na mol pho na thlen tu an ngaya an thatta ani kanuin kau kha bombetin akea mana kapa in plastic bag la in amaya tum saka thothei lovin an siama kau khan da thata a khatia kau an tha lai khan anaw te po kanom ve ranga no pangmai kan la nia wangin kan lo hlau ema kanu le pa te suan tu ma hril lo tur le zep tlat turin min ti boka kan zep ta charani ati safilie nu le pa te chu September sang ni le som pakhata an fanu tha thu boi siam sak kan ni ta an thu boi chu akum le mei thla an ngai tu athana avoi khatna chuan thutluk na momal tak an la nei theilo avoi ni na ta ran thu boi chu oga sang ni som pahnia khan ngai tu ani le a hemi tum hi chuan thutluk na momal tak an siam theita safilie nu le pa iftikar le farzana te chu thiam lo chanti ran ni ta a dam chu nga lungin tang turin an chung thun rel thuta an thu boi ngai tu na hian Justice Roderick Evans chuan an fanu an tha ngot na chan chumak ati zia le an che dan chu pum thei ani lo thu soin nangmani du thlan nge in Pakistan train herama hian in ron pema fani in herama hian in enkol seiliana in fanu in a seilen na ram ti dan a en ton hi ngatinge in ngai theile mi silo a seilen na huna zirin anum dan te po a thlak ve bokang chu Pakistan mo in lati amni skulin lu tira a skul lu na sa pho in chei dani na in chei lo thei lawa chu in hole le sia in chung ko mol pho na thlen tua in langai zui le la in ril ruput mang hi Pakistan rawa po Pakistan thingtlanga omteril ru dik tak in puani ati iftikar no pui hlui Danish nu vivi point apasal hlui che dan chun na takina dem ve bok iftikar hi engwai nge hetianga afanu chunga achet ngot ni atlang walaya akhosak dan song kha theihil time ni sa pho in chei na ngai sang ber tu le annun dan ngai sang ber tu ani twin kha ama ngei point western fashion angai na ema
sapo in chei dan angin a in chei zi kha afanuin ati dan entona sapo in chei dan le nun dana arulin cheya ani tin nun arun mang chho chu a hlau em taksi dik tak chuan atlang walaya che dan kha muslim bik hlolo afanu che dan hi soise la ngai mo a anun na hian lak sak ngam tur hi ani lo reng reng ani ati